Uno de los creadores más personales del presente, el francés Quentin Dupieux, reduce una vez más el mundo al absurdo. En esta ocasión, el lúcido disparate se llama El segundo acto, un juego de cajas chinas a modo de cluedo metafílmico, en el que el sospechoso a cazar es la verdad, o quizá la mentira. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Non, pardon, non. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein. Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus, et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons. N'importe quoi. Non, mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons. Non, mais sans déconner, fermez vos gueules un peu, là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout. Transgresor de géneros, el director de Mandíbulas o Increíble pero cierto reivindica lo irracional para tratar de entender una realidad que le supera. Ça doit être l'œil de Philippe, ça. Le même regard un peu dans le vague, là. Ok, bon, je peux tout expliquer. Fascinado por el cine y sus oficios, especialmente en lo tocante a la interpretación, Dupieux revitaliza recursos utilizados a lo largo de su filmografía y consigue que sus actores entren y salgan de los personajes que interpretan sin que el público sepa con certeza si lo que ve es realidad o ficción. Mais ouais, je suis innocent alors là. On s'en fout, c'est un triomphe, venez. Porque no estamos representando siempre un papel en nuestras vidas. Somos como nos ven los demás, como queremos que nos vean o como en nuestro fuero interno sabemos que somos. En realidad, bueno, no puedo contaros mucho, es bastante triste. Seguid soñando. Es mejor. Con un reparto brillante entregado a su labor, Dupieux dota a los Travelings de una vivacidad que traspasa sin pudor los límites de lo políticamente incorrecto, escudándose en el humor. Es así. Oye, ¿Qué? no digas eso. ¿Por qué no? Porque no estamos solos, no se están grabando. La discapacidad, el narcisismo, la homofobia, la deshumanización de la inteligencia artificial, la deshumanización del ser humano, todo está ahí, como un espejo de la limitada capacidad de los mortales para adaptarse a una evolución imparable que no sabemos a dónde nos lleva. Je peux permettre comme ça de griller une cartouche pour assister à ce désastre. Je ne digère pas. Il a un flingue. Monsieur Dali, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas, là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Y para ello suma un capítulo más en su incesante indagación en los mecanismos que rigen la creación artística, en la relación entre arte y vida, dos conceptos que para Dupieux resultan progresivamente más difíciles de diferenciar, porque ambos, arte y vida, ¿no son un artificio en realidad? Chamberlain y Valkyrie.